Okurugira ha ripota mubaro gw'abari kutungenda abakiri bato egutira ha bucweka 28 harigana obweri kukozesa ebihandiiko ebirugire omu marwariro ga disitulikiti. 28% have conceived and given birth for the age of 15. Nkagenda irwaro ya Nyantaboma nyowe wenyine mu kitabu cya Midway. Seruza keleke nasanga basic emyaka 13 twagakabuguzarwa. Omu kwezi kw'ikumi omwaka oguhire disitulikiti ekarangira ko abaana 72 nabo batwirenda omu kiire k'amezi 6 gonka. Nambere omuzaire naikara kweli mubara ngomugurra kusweka ka bia nagama kwiro mukazi nyingi zotabara. Very bad. Situation is appalling. Ebihandiko nibyo bimweho nabikoreka ngu hagati y'okwezi kwa Mushanju omwaka gw'2021 kwisi omukwa mwenda omwaka nigwo gumwe abishye 2021 bakagirenda obwe bari hagati y'emyaka 15 kusi 19. We don't know how many of those came back without contracting HIV/AIDS. Because this is glaring evidence woman had unprotected sex, therefore she has conceived. But then how many of those that were out and exposed but never conceived? So many. Yokugamba ebi nobwo abenaganira n'abembezi ba district hamwe n'ab'ebitongole bitari bya gavumenti omu rukiko rutebekanisiibwe Kabarore NGOs and CBOs hari New Fort View Hotel omu rurembo rwa Fort Potro. Some leaders don't understand their mandate to differentiate them with others people's mandate and roles. So find other people entering others' mandate. Omugandi abarokore n'abantu bona bashabire kurekeraho kushororana bitu bamanye ngu bona bakarwa omuntu omwe. Ebi byona byegesibwe omu kujaguza emyaka 8 y'ekanisa ya Extreme Power omuri Kasina omu disitulikiti ya Kyenjojo. Itwenda tulubanda b'omuntu niwoho wakujja kusorora mugezi wawe. Okujaguza oku kugendere n'okushonda sente z'okushomesa abaana b'amafuzi n'abatari kwebasa ndi kuteesa hireyo miliyoni 1 kukwatiraho kandi yahiga abazaire okufayo okushomesa abaana. Okukurora statistics z'abaana baitu abari kujja mu isomero n'abari kumalira isomero. The two pictures are pale. Tutandika bona batahire mu isomero baitu abari kumalira percentage neyoleka ngu ya less than 2% abamaliriye degree. Eki nikimaisaki onka area onka region yetu abana basomere kwa bali ba doctors, ba engineers, ba lawyers, nurses bona basomesa bona bafwerire hagati yao. Ninsima mukama bwokike emyaka 8 orugendo rwe rutanguhire baitu kali mazima genye mukama tukozire kurungi era omukoro gweito bwekire cyati tulemiro mune kintu cyo kwerera abana kikuru muno abazairi nywe n'abalyoku leka abana tubahererwe. Omukoro ogu gwetabireho n'abanyabutegetsi abandi. Okesha ebintu bingi twakwenti wanyaganya nabi kandi okumuza abantu bengi abakoye batagatagukire mihanda nyingi. So ntumusima kandi tungara mu amanyi obakujja kuze emyaka 8 iyo buheneza bwabo tubagende mu maiso kandi beyongere kumbeka abantu amazima agali myaka 8 abantu batunirwe abantu bakizibwe ababaire balukuru babaire kumini. Gashaka Jonathan Singwire na Daniel Bingana.